Tampo for Jeno no woje ne mbrane na na ba akopɛ ne na ese na na etutu tata Ghana month no wadi a chen ye nyina na yenko ne ensa ne apomode ho nkomo biem give us mpanimfo atnase na wo hu se Kofi Kakayo pepra e na atnase ono de ono every day is a Ghana month for him eno nko a de bia ma me bo na ba so san se wear Ghana eat Ghana drink Ghana wa mana ya akono Kofi ma chen we dey minim say de bia e Ghana month ma. That's right. Because de bia Ghana ntoma na hye wo. Yentwe bronya. E na bibidro nso ne ye no mo. That's right. And then so ho efe. Me da se. Yesi ohima okro bi so ana. Me di ade obi kro ma brade. Me di ade ya se ne akonwa nti me di ade yi. Na na pia o. Ayo. Enti ene opanyini ye ni nkomo ye ka made in Ghana de na se. That's right. That's right. Me da se bebre ma me fa akwanya so na me nchia adofo ehwe Adom TV ene anopei. Na ohima what ya yes Ghana Ghana have for the about to just Lassa fever na bia Ghana nipa be du miensa say crowd dey do 14 go so mo ye contact tracing no enti ne fasa akonya we so aka kire Ghana for say number 1 yenhwe ya ho ne die yie yes if you nipa bi wo ho a sebe o mo yenyi ano o ka kire nse woni ne huni a no aka kire so de hygiene ba na kantamas ne kun bolaka enti obeyi ne ho ano but be a inkura diagro so kitchen a holm inkura to party be kokwa no madwun so agumu na wasani ne wano wase hweyi obi wo ha akura to no nkwa mu no eyi na to atwene no adi nkwa no hweyi because Lassa fever na ehu papa be ka se kese no be menenketo no nti yenhwe kwan be fa so ye be de ho de free sa Lassa fever no eno na ama ko hia se adura se me di ho adanse edi kan give us Herbal mixture ya register a dray for malaria. Okay. On say malaria fever. Internationally related. Yes. It is will be in your malaria or how the bro be and as in so who be say am you weak. Na we tea pile. But na hunu sunny so na o temperature. When your temperature on kwa de dru anwumre bia na wode. Ni nyina ye nsenkyere na ya say malaria no wanya bi. Na ekwan afa so de ho different malaria ho titiru apart from say ye bebo ye ho ba free ntontom ai be we ye ho no. Ya dika keka bi say nkura ne ade fever hodo no so yenhwe say be de ho afiri ho. Yes. Enu echi na say ye boost your immune system. Ye kan immune system na ye brofo kese ububu na sinasina. Nyankopon bo nipadua no or the white blood cells be adua ye nipadua no a ye frɛ no asojafo e wo nipadua no. Omo no mtwitwaje nipadua no against any type of diseases. It na say etimi massa white blood cells na say ye immune system no e strong, resilient. Say de be ya sebe sentuntum ne bi kai ana bibi etesa akra ye nkonkonya malaria because him ankra ha yeti ye nyina ne ntuntum kai opomumpo ka mu ntuntum bewuram wo da mu ntuntum bewuram but difference ne say nye ye nyina ne nya malaria adentira because wo immune system strength and be kire so be nya malaria na say unya it is all the give us Herbal mixture eye wodura na wo nom no bra no a e boost immune system no it is sabe ye mu bi ye ntwen konya malaria ansa ne anom give us Herbal mixture. Yeah, we did we be a menumbi because lemon wom, neem tree wom, and obi anso ni say lemon ebo easy blood circulation. Ebo ma ye moja ne media frusani ye kama. And enu echire no neem tree no so e boost your immune system. Etibasa atembia bo so wo rede no akoye te say de wahye no kubu no. Ye ka se ahye atebi kubu an che yi mu aduan ni nyina afirim ne de anwe agum. And ye twia no basa mu ye du. Eti woni paduan bo se tembia no wo ye very healthy. And we give us Herbal mixture na how ba kon ho nie ohima ebinim nya malaria na omte da se abra no ma mo kora so sorosoro no akwa sorosoro akototo nuro bia entimi nkum plasmodium parasites no e basa e mo grow bi e friend antibodies mo amate brofo no be ka so mo grow resistance to adru etibasa wo fight wo mo a eden papa se wo dia ba tia kwara na bedumebu ma so anu o ma so ha no osere kwara sanity it is only so when malaria symptoms and bobo so nyina bi afrase dead wo nipadua no mu a mesroko pharmacy shop Herbal shop and drug store tie duro ni din twoto ho na na bi ben wa man ntworo ma your friend give us Herbal mixture malaria duro a tatahwe a no nampa eni Herbal base chemical bi anim it won't no anya de o how bia ebebre wo it won't so wanu mu ato a wontimi ni die ni ade ne nyina no wanu mu beto so ama watimi adidi kama ya waye boho waye mre wo adwuma kakra bia no abre no o start so onum give us Herbal mixture na ebeboa ayisa how no afri honum e de ama eno ye give us Herbal mixture na no achi no e won se asem ba ko mfa nipa nante uti wi na we de achiri enipa bebre na nya infection ahodo a edi omunya
na ebinom befrɛ wɔ no mo complain sɛ mo akɔ hospital sɛ be ya mo antibiotics ahodo am antibiotics no but still something's anase ensu a egu omo no egusu egu omo na ebasa ya na emma no bebre ho a me blemu omo sɛ yɛ sɛ akyekyedeɛ opɛ akyekyedeɛ mo gyadodo a wodi nsu ofrem de ma me kasa ne sɛ ma bebre se me pese ma seche because nyankopon aboma ne in such a way sɛ mo ase ne yɛ acidic de nti e ma ne yɛ acidic ne sɛ nyame de organisms bi agu ho no ma yɛ different na we check we nti we nyini nya we nya kese nya we out number we nti wo mo ne check ase ho no ma sebe emma mo ase ho no yɛ acidic nti abo bie ne ho timi tena ho no ma ne ho to no but to da bi wo ha mai me pese ma se chie na me pe we na me pe we na wo mo de niam ewura na wo mo de niam egugu ho ne ade na ma akọ ha organisms no group no bi nti basa ha fe nya normal bi na ba ba yɛ ade nti basa sebe betimi ma wase abie ebedru brebi no bo nse na ensu afrase na egu na oba bi ensu be start say egu won te asese infection wunya na kyesa atena wo so ache ama one day monte say ye mema be manya infection na nopa hu ebe enura wia na hu so nya infection oba betimi atena ho for years ebe okra 2 years na onim say or infection na we enum nyina no na ye de give us GC capsules and give us GC mixture abase ye de ba be boa mo for your general well-being na emumbo a wanya sa infection ahodo a mebobo so yi number 1 ebia na o de no obema no won se ensansan bi agu atena no na umia no a na ahuri na yekese ebi ho ano na yese de ahye nsuo ni nyina no so one treating ntem a ede ho ha kese ebebrɛw de toso bi obema a wodwon so a abon se na sebe nsu fitaa bi ana moja efiri obema mu ba ana obema no mu ehyehyew na bema sebe woten kasa dwonso de bebra wakose wokɔ akɔgu nsuo no obeya na wutu na apem na dwonso no emba ebasa ya dance di e kire se ebia o prostrate no aye enlarged na prostrate no ahono sa emia drobe na ye dwonso fam no nti basa dwonso no entime mma wenum nyina no uhia give us GC capsules and give us GC mixture ye fa no mienu ebom ye ntentem a new product idea ba e purposely for infection ahodo ebeboa atenete e dia ma amotimi adwonso that's right ketwa no e capsules and akese no e ni nsuo e mixture etu beto no mienu no e de abom ye fa bom ye ntentem na oto wi a ohima omo mfrɛ because enuane bi wo ha be mo atwe ho afiri ho wabra wo fa duro no because sebe se wa antwe ho afiri sa enuane no ho a eno be feed bacteria na cause damage no yes ya o ka se duro na enyo nti be ka se wo aduro na me no me hunu hwe da bi e wo na ebia ne bi wo ha unya ye ohima ma menka kakranka give us GC capsules no give us GC mixture no apart from aka mema ne de no emma no nso ebia ensu fitaa bi egu sebe nsansan bi egu oba no ho wa woten ka se ewumu a oba no mu hyehyew ni nyina ya dance a e kyerɛw sɛ infection na aba entena se ni yiwani enye wadwen sɛ no an ne ba no abɛkɔ da bi besro bo modena ne tu ase ntentem so antu ase ntem na sɛ omo multiply dose bebree na omo didi kɔ sebe uterus na no kakra wahwe ya na ma wawo akɔ ya den kakra e de ama enti mesro so wo san senkyerɛ ne ahodo a ye bobo so yi mu biara e wo ho a so ye bema so ye oba no ma on sanka give us GC capsules and give us GC mixture no hima aduri bae no enipa edi ho adanse ne te na ye ani age sa because ye duru a ya hye that test arane test ahodo ahwe na ye hunu se ye very very potent enti wo de wo ye chinyigi for se Thomas when your infection one no maduro wa wo panie wa ye bia na nkwa koso give us GC capsules and give us GC mixture na wankasa obedi adanse oto duro no wi afre ye numbers no screen so TV screen so na so eno akire no ma me mobo ma odi edi kan e 0543 222 470 that's 0543 222 470 and then which no so no obetimi afre was 0501 556828 0501 556828 oto duro na mesrew fraying na yen kire onuane a obetwe ho afiri ho because yentimi nka ni nyina wo TV so se de be ya duro no onomo a ebetimi ya dwuma ntentem e wo nipadua ma infection wanya no atu ase e de ama wo ohima lesa fever ba enti Ghana fo uma ye nyina ye mo ye ho ban eno no give us ba mixture thank you kofi kakari pepra eno no ofri give us empanifo akache na
nupa pa wo nomo a ebema wo immune system no aye kama no wo de amaye na me so na me kɔ ne de na awoda pa shonko enkoma Barbara na ya akomea Browse mo ese awoda pa shonko enko ema Francis Kofi Melon so ene ye wawoda me we show happy birthday and afi no director de ma champion McLean Sport here wo Obuase Lenkle Black Park Mr. McLean owusu acha ene ye wawoda enti ochia me DJ Amoz se ye nyina ye mfa awoda pa shonko enko Nyankopɔn ento nkwanem enche mba betwama kodunkwa nti medru Buase a mesi ne yedi nkomo abusua kai se wo hia me a wo befrɛ me anoche waba Ajwa se wa Ghana month mu ne enti eat Ghana, wear Ghana, drink Ghana, talk about Ghana, promote Ghana, Magana enye we hia de me so amoma hene kwabra sante abetena sidi mpense mu atwa so me moache